Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan. Kita makan bubur hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan bubur. Ini dia. Bismillah. Bubur kita hari ni. Kita ada bola-bola sotong. Kita ada pisang sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Sedap. Kita ada bilis. Sedap. Bilisnya sedap. Bilis besar-besar. Kita ada sawi. Bismillah. Sedap. Kita ada telur asin. Telur masun, telur itik. Telur itik ni yang hijau bagus. Nyam 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 nyam. Sedap. Sedap betul pisang sambal. Bola-bola sotong.